Singa manyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire wegonzo tagafire kyaro hotagabaire kufa wawe mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga wegonzo tagafire no kyaro hotagabaire kufa my fresh bad man na Kaliba Sinex boys tuba wa Kitara TV daily tutugiosa gitege na nyowe ngitega subscribing olaikinge sharinge hona halokali o commenting Kitara TV Kaura boys titurugao ankubara mukiyaha bakutondera Kitara TV mwebale muno amabara Julius Kyomwendo mbamuliso mwiho abamoli hona halokala kutondera bunyorenu yona heru ya bunyoro abanyakuri kambunseri munsi azabaharabu okwo munsi zabajungu munsi zabangereza tukubara mukiyaho mwebale muno of course Kitara TV kwegesa kumanyisa intekanze tugiyeto rubazo nyina bakahora boys mbaine kizine kiyaka mukiyeta muta oroleranka kyalero tokena so batu tubalesere bandu bakafoka hanu babulikiro hanu asho yaitwenu baijjaho hali bakendeze Julius Linka tukolemu tutyo so nuko tujja ku bantu tubatangenda kusabo subscribing tulikinge tuondera mikutu yaitu yona hali mokali kantandike na Kaliba bikurubata bita ebintu tibina maguru tubirubasa burubasa nyenye mukubikaka ngere tukubyenda niko tukubikora na mukama tairo mukono gwe tukura ntugya mu maiso banyeta Kaliba Sinex chairperson wabahole bunyoro yona oya kukomera akikaro kiri nkarura kitaina muntu mu bukama yagamba kankibeho abo kutereza mu abahole tube bahole balorganized abataka kujuma abantu wajja person baito era bwetwalire busaku kubusobora ankuzira nintu ya nyindo nibangambaga otamole hole baito niwo nywerera mafresh kunywererera aloka kanga kunyeta mafresh nake kwano kati tusoko baito na bakoto kwa basajja basatu hambye omwe misinde kamulemera akalema kuda atonda akayiruka kamanyisa abati ito kuli ngukuno baito era nunu wakuyiruka ati kuli gamanta arakuhimba ntolemerere kuyiruka ngamba kusogenda kamanyisa abandi ayirukira ati kunne bitabukire tumulekere mukayina bojoba muhina ba fresh bad bigenda bita biri stede muno tibina tabu sai tutwara korongi tunabuzibu kuruga bahindurira akasoka ko misayo kandi ngezinsange wa bodaka sibiri bajja kakopa kandati nabazini bamwanu ngezinkusange nako abo kubanka inira license akasoke kano license yawe kaina copyright byo bikurubata bita korongi muzari mwebale kuchapa nkabulikiro abasajja tukangibwa kuchapa baitu muikaraine muikaraine nsonga nkuru kikukuru muno ati tuleka ntutabuka kangadde obumu kwemanya kwatagana nokura nokumanya bike bimukwenda akora ebigenderwa omate group ebeta ine bigenderwa nibe bisinga kubatabula ebyo alali so now muina tutandike nekizina kino ndozirege mukoro bubadi na Jackie Cat si mukora bikindo zigoine bimuli kiki kuwa tibuli bubadi omukazi okumenda byenyine tibuli bubadi ato mwana ogo ateire hiti tuteire nawe hiti ebimuli bye twina bimona kyali momezi ebimuli byo kumusima okuzina omwana akuzina muno kandi ateire hiti y'omwaka kingo omwaka nokuko baitu nyonku mukwenda ize bitali binu byegamanti biki abantu bengi bamunyenda nyonku mukwendeza omayo takyali wange kugondeza ebirungi byonka abantu bengi bamunyenda ize abandi nkurwagana amasimu ni bantere ati bora oli serious nyongi akwaziti nyongi akola nyokureti yabirize baitu ati soda za amwa mukazi oli barokole eze soda kubize yabirize soda ma fresh baito tutere mu itano eze bia abantu kado ombarokole watu jazisiga muhanda makaruka
vibe nturubata ntugenda obubaka mbufunire ku Rugayingi no mu bichweka bikwawukana turangirire enkurato n'abahonorable abamu ati warasta boroli serious nywentero yo boroli serious mbuzero emotoka bikie bikyonga ebimulebyo ebyo kusima omuntu baitu kapoza abazini n'abazini tizihangara zimanyirize mu Uganda nezikusinga wingi tizimara gusumi buraira girore likapo tirikapo no ati kugamba nkwenda nnyo nkusabira ebe kapo zikusakwangara jasi okura bintu bya love bino love kwangara wina kumanya umusajja wawo n'omusajja amanye mukazi we ali nyowe kuba utratra hangaza love wina kubanza umanyo gambera star wango gataro nawe tabaho kandi abarasi misabagira love abarasi abadima the bullying kabani ma fresh bullying kaningambo mundu nyamugamba abaisiki biro bino bakutumira gabo kwa bakwenda abakurura ba gentleman biki buli tukabasaidiza igaya azoko tuina mojo wange bamweta anka bamweta Michael bamukumukenga Michael gatundo motoko ati Michael mulinga jwaraisa na gentleman nyo usangiro ina Michael oli munyaya nyowe nkusasa ate mukazi yagamba kusogoba ate mukazi yagamba nyonyi na isoke lyange lino mbwa nyoti ndarabasho kukundogo webisoche ndakunda iwe tabajja kudu ali coach arabakazi batobera aba gentleman kabo munno kandi baleka abarasa tugira true love abakobe moto yete gamba one love kandi togorora buli politician aba musutu aba basutu nibakyasigira politician orugezi no buyayi kaba bishop n'aba pastor tindaba baze no bakyasigira no ati kandi abo hati kandi aba inekitike besire kamwali tikindi tonga abantu baruhanga tubaleke bayitu mugento omu tukura abantu bakuibira embuzi mu motoka nkoto tx nkaziro ejori hali bazihagarwa yetegereza atu obugento abantu bakuserekera iwo kurole motoka ya bei tamanya inamwente so abantu abana bazikiba kutomeraga nibategeza ndi batomere ba gentleman baitu hali bukuhwera nachura kasisikai nyongwendo mukazi akumanya ngo baragire mu center aina kulete nayo bujinisi bubiri akimanyiro bya bunyungwe ati no bujinisi wanga ali birahira tuoki obujinisi buno bukube muga ati abakaze bakusinga bamanyire abarasta tibagira sente bekara mu byabo kuterwa koraki nyo cyonga ngunza abagamba lero abarasta bafuna kati totibe ina sente fine bebe ina zeziba marent yito no zikaba bazikaba bomukazi wabana amuenda akati itago akanyina nuko nyina akozesa kururangula love yangaire atusanga ufunire musajja wisente ira mwana nakurabya nkimbuzo bindi migo tukanyo obunyija mwana gambambire mukati itu nyija nakavera kango mukwano gule mukavera omutogumanya akakiro kenya makaro ha leranga siringizange kasanju akasanju ngusakolera omukwano gule nagwa Gabriel gwatakoleire mali saine kisorolera account lero kiro kinagukwitisa omukwano ati bokarora lero kangugamba kantu kanu katiito mwawo kuba nomukazi bulikira n'abatawulo neraba hansi mu majjo lero yakura bagirete ira iguru wa iguru kandi nguwe abenawule kitutu ati nibwa kwenda kuyihura kandi ajja kuinama okyetegereza nomanya tokena ata ono wesotinga nkayo kibarabaramu nga ande bintu bingi omuntu atakunyuisaho leta nkunyuise mnanyaka juice uga nomanya tokena umuno bujuice mukatosanga bukamunywe bakora bakutera atoke oli kiora ndai bojo akiri biri na kichweka zikusange muka kandi ate obusumi bunu bwenjira okurora atere simobire ni bukiyali baiti wembe utogihuro kujota bale jampa ikuru ojota bale jampa kandi abojo bambagira omuze injura buli bwikaziga iguru namayegi yakugwina misanga muka ado obukagaruka mukazi naona akikenga nakimanya kandi atimisako imanyire byenjura buli garoro mukazi yakukaguzana asiwe njure kusangira Lakakuza bugezi abantu nkirwe aro chali wange wa boda ijura kangamba
ngo wayala murolera obwagaruka muka akasanga ekitabu kyazirwe nayalera tinkeni abairo bagura n'obupafa perfume awo nakafuufuuyira awo n'omubwire bw'okulya abo bani mulya ayinangera kuongeza omukubi leero kwongera esupu buli kyota kuongeza enyama leero mukene bagikuongeize hati project mutaga muri banywani na Jackie oba just oba atandikire mugenzi Jackie ogo kuruga kara munywani wetu kuruga kara just abantu bakimanyire bumanyangu tukozire nawo project betu nabanywani bayi Jackie ogo kuruga kara myaka endinke 5 inyuma kyonka ntubazaga turakora tukujja kyonka buli kimu kiba n'obwire bwaki ati obwire bukaika tulina akora mwana twakora na galo ogakaba producer Vio Power the Magician mubayi mumazira akasumi mutakula mavio Vio Power oba kuba tugenda owaitu nekigendeerwa tutwenda kwikara manya tumutalibaniza kwejarabya tugenda business obutuba tugambye tugenda abwayi boba wano yiye kizina kyawe content yokozesa ezo mukuyiya oikara nowechumitiza nogamba oha akusakutira endongo eno kagituruki ate loko content Vio Power gimanyire muna bwaki nebizina byaitu bobiwure byatuleserano byakawura boys na agalege abakenga kurungi atumanyire tubaire muno omukono gukoto big hand era bimulibye Vio turamutwaliraki mbuzi ente tukujja kubanza kitwala eno suwera tukubanza we muhambuzi mumutwalira akasoro keihanga amukore kyama obuzibu kataga muno asatura mumuze akatwaliranga nawe Vio Power bimulibye tujja bimuwa ekirunge bimulibye bibandize nga tutereire hit kandi buli butukolero waye eba hit nsonga ate bimulibye ebikubanza ebisigaire nitaba kumanya nawe tujja mukora emikoro so baite kisina kirungi kandi kikora kurungi baite kirungi namwe ensonga enungi abwaki ito tuzina obumu tuikantu ikara ntugamba mwana kike kingusa kuzina kikakwata muntu amuti ensonga ekwata ali Julius ikakwata aliwe ikakwata na Saine kizakakwata nobulomu wena naloko abantu ba complaining amuna abazini mugenzire muno mu politics to Saine nsonga ki abazini mu politics muzeganyire muziruge mu abantu kiki niko bakwikane bagamba kiki basakuruga mu politics abwaki politician akutirira oga mukuru wasibo takurungi baire ninsaba kunkolera yakazina abokuba emusitara ikala bidongo na abazabuli kayire akaraba yoga nikabaliza abantu message yange no kuchanga mwa bakwenda kuchanga nimukoragana noganya nkwenda ziti nibakusasura nibamara kusasura nozina hategi nkubanta ali mu politics nke yabala abafala abakora na politician no lema kusabaza abo bakazikuwa notandika kuhamya amanyana nkakanya gebiri manyana nkakakoraki sit down kora receipt paperwork bakusasule zawe woro baliro batalire akakusasula togagana omulira ebintu byao no mumanyira be Julius nanyoka ngenko avuze politics omuzini genda mu politics tugule musango abwaki itona tuliba na Uganda ugetegereza baita nto mutajja gamba politics okwawukaniza mbahagizi bawo politics okurwa mbahagizi bawo abawo besimbira abantu banna ate mbahagizi bawo obona harumu abakubahagira ati bagamba buli murungi tabawawe usarano funogo kyonga ngwenda kugambya Julius amazima genyene yadoli muzini ubuli mufumu ubuli pastor ubuli oli wugabe genda mu politics abwaki politics yetu itwena iyo bukuba itwena tuli bantu babulikira okimanyire nyowe ndi muzini tinkura akikuntanga genda mu politics ensonga yokubanza ndi muikazi nyine nyonkusa kwate ensonga zikuruma abantu kazizina mukazina nkusa genda nkahona nkateka enjire kuole kyangu tukubura mukino na kino tukole tuta kyonga teira kali nkozesa mukuzini nyina kikumanyisa nyina amagezi gakusana okulidinga abo wake bondani nsa kutera akazina abantu nibakazina nibakachanga okikenga kikumanyisa yade nkusa kugamba nyina n'obwongo obukugamba kino na
nakino n'ensonga tukikole tuti politics ya bulomu tesorora atiteeka ali iteeka lyakana muzini genda mu politics ne kandi kyo kwawukaniza mbahagizi banyu ekyo tubawukaniza akwati muganda onu nyomfokere timu nanka I was hired nyomuli bana nyona mumpagira okyetegereza but one akandora mu value kusinga abasatu abasigayire they paid me to join them nyina akora that's business Chomati kwetagisa kandi ngeni nsomera mu abande bitakuwatagana nyina kuba halindi parking enfune parking kiro zene kindu kine kiyokoma ekyo ayina obugabe bwa ogya box okatikinga mu kawawe mu kabokisi kabakensi tabusaba amanyire obukomera okarugayo okiro oli obugabe politics tunagiwa mno obwongo ati hansonga egyo yenyini muine kizine kimwazinire nyuma aho eketa dudupini ekizine ekyo kimukakizina abantu bakakupassivinga mukakizinira figo ekizine ati nkwenda kirukini mukiranure ensonga tukazina kazina ni bageta dudupini kyonga tutumanyi ito tukazina buzina dudupini nagire kotapini halali ya halali kyonga bwaki tutakazinire figo Sinex. Yo. Enkoragana yanyu na Figereta. Figata achali weitu. Situina buzibu. Achali weitu. Figo ekuchwa hateka bagaka ngamba aboja bakanzinire ekizina. Wa emizeye akagirura mukazina ali wejukawe niwo omu yaharambira obategeka waharamba katiyikiro oli hali nabanja oli hali balamu oli hali nyakato oli hali kasule n'abandi abatutaba ati ma fresh no warabe kizina na hakana kitabe kiafigo Sinex akikonfirmingire mukazina tutakizinirewe kyonke biromu ebimu alomu hababikozire tukate mu bigambo bingi ngabasajja bagena nibahesa bakazi babo museta kizina kyo uramu bara figo wa anti atu muzini aba artist akuri ikintu kikusana nyosa akora story ninga musajjo wa ine isokeryezenga zingiri jagara ire TV intakubalize betu bantu bakora kikamukwata bukwata abwa na watirire afune paki abwa ensonga ziromu zisakubaza mukwasira bukuba armo eleni gamba obutugamba tujwale red kandi yo jwala red na yellow obutugamba tujwale blue nabwera no jwala blue na yellow kandi mugato tugira parking oketegere tugira understanding ari kuba muri wenku akusingayo ubo kuba hanuro nanoro kandi omuntu akuikara mu kampu wenu buli borugireyo norugayo nebyama byona hatiwo hali kuwesigambiro bikiyorawo maiza na kuina buyire buno akwemwe myezi ebiri akazina bukaraka mukwasiro fine abuko bitu nobuma abantu buzina bwetu bagamba baye nyochonga nkwenda kugambira tusomesa baitu mwina mringo mu defending ebizina byanyu tusomesa nkwenda ati ulira ekiyo kyobwenze leka kiita na amaka ati nisomesa hizi ati no gamba kikora kikwemka agalegere galite mitaliba ine galite mitaliba ina amazima naye no kirora ugakuleranka era galegero oroleranka jase ebintu betu bisomesa kuyawo abantu baitu nkusima ruwanga ngo abantu bagenze ni batwetegereza ebintu byaitu ito tusomesa kandi bulo mutasakuba wawe njo kura bulo mutasakwena abafumu bakora na makanisa gakora korongi hatinye inye mugenda nkahamu hagati yo mbafumu n'abapasi ruhanga busokisinga ruhanga boja kagambo God is above all utaketa kala Yesu ari yaddo mufumu bagabagira obutibuti bayo bakabura gasitana hangira kati kona hano ruhanga nuwabuhanga hatiki kumanyiza ile tuli mu ruhanga kandi ruhanga no rano yatize byayi ati nkukuenza ruhanga no yangire ne kifurutu kya Adamu na Eva kibaliro akabu ataberwa akabarwa kyongera ne kifurutu yake na atiki kyatubonesa baitu mala mazima ruhanga kyatubonesa abo abo aka apo bakita katabeka apo bire bino butembere bula batagambe bakakukia na guayo matuzi gwasigaza kijuma kiyo ni akajuma ka apo apo zero ade bazo ruhanga jya kutokia abo apo nikyo kokuru ntubona hapo just hapo bwire bonera 15 rukumi aha atutera makaisani singa bali baliri embuzi
twalero iro twandirubasire busa ajo muliro kujja kubokya muguru ate mwiguru oko obogenda yaliyo muliro aliyo nakuli bagamba iguru niryo tumanyire lya Ruhanga gena mumanye mwasitani kyonga byona biringa mwiguru bakumara batwarayo kubashwera ukimanyire na yakozere omwenge akabo Ruhanga no Yesu obu yafira kagenanga aliyo mwiguru ati yo Julius wikaranga anyondi munsi omwawe ali ikarabiro bino omwange businsi oburuga businsi toina amagezi gokora TV borugati bunanga businsi oja ni TV yawo nalo kwenda nokwata ebintu byawo nogenda amagezo inago nabo olifa mu iguru jya tukwata interview na Yesu ino bukodiyo obu yakozeseize akaharagihana baito kimanyira ari abantu abandi abatajja kuikiriza no kusembera omulyango gwaro ati nka Sinex bakumulira kuri bagogo ogata sembera hati basobola omuntu kubanza kubi yongya kuba cyali wa Yesu abwake nyowe hanu nyekambire kiyo kunywa kye kiyalekero kana kuri muiguru ndisuwa harali kiriyo tinyine ngere yo kumoyara omuntu asakikolera hansi egadi bagamba tukibakirungita kikiriza omuntu ndajja kulema ega manzore Julius abagesho kunyujo kirikirungi just imbe Yesu habugenyi bwo murundo ogo abugenyi bwakana aboyina abantu babihirwemu akabakoleraho ki akaharagi basindike yategereza hati baramu muiguru hala abantu billion ne trillion abantu abona ne babachiwera bajja kuba benatire bani bulo munalinda lero bagarura hoha hati abojjao Yesu of course kyajja kuongera kutukolera omurundi gwaka kajja kuba kunywa kandi bakugambe kiribera mukuru kulibera kusanyuka ogetegereza aro yagambire kusanyuka oko okuyatuteira mwana takoleke yakulese aro yagambire baitu na iguru lino nobulirali liryo lijja kuba nilibowa nikyo Yesu waliyo akagenda kategeka kuli muno hati nyoma je bakuru abazina bakusinga tokolora nizina ndi munsi muno nkuzina obunkuika mu iguru tingia kuzina nyina plan zange na nyobo nguka mu iguru zingo ndakora kubanza njya kuteka yeloji inyuna mwiguru njya kuteka ubuloji bwange chonga abantu tiba sati tuwera habuloja nyina kumekinga swalo ni kibara abwayi none bibebe ali abachali bange batukozere nabo bintu munsi kunu abataruga mukunywa ati ulira abantu bakubanza kuiga muloji zange obaye bar kurasha kurasajja kubanza kutuza mafreso buloji bwevu butasaidi abulinka atoze nakakoro alekinde kenyaulire Julius wakati batudupa nyonga somau masumbiro gabasiramu muno atoli nagamba ngu akara kamu kaija kuhira omwaka atagamba habwaki nyo batira kunyehera akabiya kange ninywaga akara nkuika nimanyira to muro kusaka kokeza kiro kimwaka aro takagumanyirira nimanyira kaguya ninka wao nikahiro mwakula nikayaga nyo ninyenyweraga atora ikara abalija kuisobwara buna yebo werola kandi nekindi omunsi munaruma abafirika n'abajungu tujja n'okufuna chance yo kubona ebyani ebijungu mwiguru oko na bijungu tubirulemba TV mu filimu nka babyonsabo ojja kujja Beyonce obariana obakadibi oba mwiguru okombe muzini ninsakora kolabona babyosa sigale nimba yo interview ekirunge simujja kujja nayo network wifi ziriyo nyonyi na nekinku nihira ngere stani ansani wakizire kusisa bintu bataina nkoragana na Ruhanga nawe lero rutwenu basamutwara na kiroki yagena stani niba mutwara mugena nawo tasa kusigara kuno kandi bachule mwensi kirekyo bakuchwafuwa yino akusoka nokubaho urutaro rwambane tukusoka kurora film baitu Ruhanga ono abakati yakibanda na menyi abakiri Ruhanga yakirize kule kostani kutukikuikara na tukema bakata muisi ati Ruhanga utamwekwaza ati ano Uganda tunawananga president aro opposition hatona kamule kandi opposition Uganda tesage na maiso kusanga Ruhanga nuwa sponsor aina kuba bakwe kulembera ya muisire ira iyo mabomezi bwa Stani munsi
ati nko opposition mu Uganda government ekiteeka mu sente ebeho abwaki tuleetayo ebiteekereza ebirungi mu opposition kuno government ne bibuukira kusoma kuwabusa kukaleetwa abeeseki singa ne babakoma babateirwa akalulu wafuge sitani na Ruhanga Ruhanga tasakalya akaiba iwe Ruhanga na sitani mesikaba kelaini iwe Ruhanga akaruka hano hansi andakasobora kamunaga uyo kukiraniza kakusanga agwa atakora kintu kiyone ekibi atakole ekibi kiyone aikirize buyikiriza akaru bagagamba eira buli emyaka yenyumo kutakabe kuba muonzi Ruhanga kawerekerezaho inseno asakwatibo busungu abajulembe bwanu hari alesera nanka amaizi amataba basakwatibo busungu soka nduyigiraniza Ruhanga wekigambo kyawe obakuli oganyire buganyira gumira abantu kabende entebe nagireka buleke enseno ne hamba buhambu wetu abakutuhondera antekanize horubazo tijaina basainex embozi yeigure ibakuletaho okay tugaruke mu music arohe nyuma aho Crusher Karugayi yabaza abantu bamugurukira barugayo nagamba nabaza hari Jene na Planet Aroni mbu umurimo guri hano ha ground mukahana atari kuri Kampala mukuri Kampala bakusisa obwiri mukagira off conversation ne ntandike nayo Sinex okigamba hokeke ekintu ngakihura nyakiyetegereza kurashaki yabalizo agakibalizaho mukumanya kwe according to him zeni nabale kibakora bakikora omukumanya kwabo according to them so nyagamba kyangu kuruga hano ukagia Kampala ukasinzira ukagamba kantiyere ndi kuno abwaki Uganda yayituona no kwenda kusinzira soroti okusinzira according to them baga akababe musite umanyira amayizi gabagazi bugadoma no gaya hansi gatembi akasozi kyangu gaya akasozi kagasiri mura ateke kitegerezo nikiyo bayina mu mutwe nyonkisa gikankanyo wabwaki na nyonyi no busobozi kurungi ngabu nati mbuyina nikiyo kurora okufuka no gano pangisa Kampala akani nyonkubaho America kombeka yebombeka ati kufuka Kampala nkombeka utingada kufurukira ogenda America jonga nyakimayira ali music bokuba noyenda kuba city no manya music yawo kwende ruge siteness limuka kandi batagitera TV za Kampala oyina njawulo ntito nali kyangu ali kuba tokora yoki Kampala tikiro bora no manyo oliyo kyonka tokusoka influencing ya the TV 3 ya the club ina zitelevizina byawe Kampala nikuwa omuntu ali kabala abihulire zeni rugayo simbura gumukyangu ali zeni ekiya kabiri ebirifu yokuba muka okatera ya dokaraba mu Kampala nakyo kikusoboka Joshua Baraka ina audience mu America nkanka ali Kampala tayikarayo so byona bihikire according to him is right, according to them they are right. Nanka kagamba Planta kagamba yagamba we kurugaba hekizine ohire ebizine byaye kizine kiyakarani batera TV kitaki flaga yong ebizine byanje babitera TV kya kadupa ekizina kukitera TV kandi omuntu wakagada atakimanyire okuba nondupa hati bakiteiroho tikiyakuwa ataki kunyamba kita nyonyi na kazina kange we gonzo takafire busawo TV ya Kampala yakakateiraga kyonganyo we eminundi nyakagia Kampala itufuna obupato obutiyitu abarumuni bakazina bakamanyire so ebintu bino bikuwauka namukati yito but really does ebizina bya kuba nibitera mu TV these days kikyakora makurunki ndike kijja kutunda mu music kikusoboka kandi nobumukisa butasoboka aba kikusigikira ngero posingire ndongo ya nekizina ka story wakiora nikinyuma nekipiki ngolibora mukaka waka mufuta ijja mu habo kuba tuina nabana batandikire abakozere music yatandikira TikTok yatera muno atuina nabatana barugira ha radio so I think obaruhanga jasa mulinga mulimuta mutekiro muhanda gwaye ituna tusakura ba TV ituna tusakura ba radio tusakura ba TikTok chonke na alora bire no hawo akaginuka sambiri kyonka ati nekyo kuba mukana okusa kutera endongo yawo katera endongo kyonka nabona yadolimuka batagiulire nabamuka buru kitegereza then hano ati tikirigamba ngo buli muzine munyora na kuzina ali hano
abwaki ati butulagendeka Kampala okwo tulina yabanywani baita abanyoro abo jubunda balina kubaona nkola na muzini munyoro ndabe Tanzania abe Kenya nokiayo nogamba ngizire Kenya aliyo nanka aliyo just nekta wa keje ikarayo keloni nkwenda nyoka keloni jibiro ntata hata ngwenda ngende Tanzania nsange desert medi obabatala abo noba kunyanguhiza abwaki tonga ati ulira Julius iyo bogenda mu kichuka kindo kasanga yo munyoro just kanda akumanyire yowe uliro ohura kurunge obumanyo bomeza n'ubujya kwangwira twena tuli suppose kubani just binu birinka uwandi bawo ina family kiri ali okumbeka bugambe obanka choice ati bali nanka Kampala obuzina kono bwabuti babumanyiri abantu bagamba munabazini abananka abanyoro titweyendeza biki niko kurura ebizina byetu tibikateire muno mu national level bakira muno kwa example yabanyankole bakatuleka kibiki nsonga kyo gigamba okiyekyo ma fresh ensonga nkege busaya katulekaga Buroma ali halaina kuba kurungi no competinga no muntu kandi ojuke endongo eyina muni sente blood okikenga iyo usakubona enda kupusinga ndongo yawe turuke iyanga lino chonkote ina access egyo chonga ali aba ina access egyo tikiriga bakatuleka chonga tuyendeza nyonki manyetu yendeza abwaki abazine banyoro bategekana abanyoro benyina bagize bajani bakoraki libatuhagira tino bajja musoza iyo wakaroga taxi erugire Kampala oko yabagize babasi bazire kuhagira ito no bakujja bere bakusawa abananka afaniza bakubanza abanyoro abazini bona babunyoro bategeka hano na abantu abajja mu concert yanu bona batabaki banyoro kikumanze kitukora tukienda jaze twenyumirize mukatitaka tuyi ukitegera yizi kuikara ni batugerageranyiza nabananka nabanyankole orupimo rurayira muno oba nonti twina naito kuba tiruli rurayira muno kandi rurayira abwaki mu region zona region ekusinga yo kukurakurana mu Uganda eri Buganda era na mu music it's Buganda region egaruka mu Uganda eregyo western ankole okyetegereza so enkurakurana eri mu kichweka kyanyu niyo nentahi eri mu baselebu banyu okyetegereza arika ngwe for example ogena no sango umuntu ategekere show hano no sango umu ali yabana nka 15 boti bakusoko iki omuntu wao but they are very willing kandi nakugonza okyetegereza hano kakusanga family nyonko example tingu jigogereza muntu family haki 10 mu byaro bya Bunyoro egwerwe kizibukiye milioni 10 nibasaki solovinga batatagire tizikuingana ingana nezira nkole mukukimara batito nigama hano tukurunda nkoko kuli bakurunda ante nempunu kuntu kuzirunda hano tukuzirunda jongati baramole bakuturukiye ente ina ekizibuke kikuwera buwangu kuturukiye empunu zinga akando zigira so ekyo kiongani kyo kikuwe kizampo omuzino omureiji hana akakwale yakora akazina akabantu bagwire ensazi kaleka yura yabanza ya muhemotoka brand niyo kwada kisumuruzo kisembo kyetegereza hano Bunyoro wakahura ogwa waire ya debajaji abojo bazinire bateire ndongo kurugeyira ba life sana baziniro buzina burungi no buwura kyetegereza ba David King bazinire baraga damu gamba bajaji roha oba sport impyaka nyoni ko nyagambire biro n'omuntu bagamba nti nkwenda they want Figono we yafunire Subaru yakigaba tinkumanya kale tugendera abazaki yake kuwa tinkumanya kubaza mazamba nabota muwebwe muntu ngwazinire akaika nokutera akazina kabategeka okagamba olimpa motoka tegereza tukuika gikunganira bukunganira kugibanya na so nikimanyisa ito kono Bunyoro region ekyali hansi mu ntaya okyetegereza yomba gari ndora government negya gabe nte biki ne gabira families Bunyoro busamu district name abajja kutunga entezo nibundi bugyo jozinkani ndora RDC waitwanala ni bamwana azigaba geregereza hanu busaho nguleki enjawulo yituna nikyo gukora na muziki ya kasese nyo bene bazigaba ba RDC ya na yali mu maiso kusinga ya Bunyoro
mali tutukubasinga abakasesa barugeo kuyota bakozero research bano bona bawoya abakasese oironti abakonjo bagira na advantage batuka bagenda nako Julius Ogiayi mubaruro love yorora yogi abazini babo love takaba ekusinge yetu ngere batuwa chonka hani tutajunana muno bantu bana abayusa bagenzere nibeyongeramu they are picking too much our music ekyo kim ekya kabiri bwire buno uli musigaza akuharaba na kuzitahya tubere tunamo abagayiga babinkwatire kikabe mukanisa tazitwara kabenka no mushoza nagiye hara yetegereza no musata azitamuna kabadalist ina haba no kuroroli na gamba just tikitoka naganko ile mitwara ata yetegereza nkarura nkasho ya nankanka yo mojonu wa Kagadi tikete zikusinga zikagurwa abantu ba tiktoka ukiyetegereza nibazigaba. So that is it. We are going to pick. Tujya kupicking. Bake na kumanya Julius omanyire bizina hano. Kukwate kizina kiyawe Kampala Kim. I think kangwe example Karaji. Akasoka yeja no musesa as the country breaks through. Ogeragere. Ege project emwe kitito munno kugiki ali yikire. Teri ansi ya milioni nsanjo. Kandi naziteka munasa kuzihamu. Ayazihamu ali mu magoba hati. Kyongano ngwena kugambira omuzini munyoro. Aine milioni nsanju mukashi tinkumanyo tongana inazo takwenda koraki nati nikyomba takwenda kuzinvestinga bwatu entaya yayitu wenu oyina abano inaki nayo kwenda kuhambya osoke osibe bisagato osibe burento zibwawe obu guest house okirora habwaki epic engera abanyoro bagipicking endongo mpora nayo okwijja nabo kandi tosakuteka mu kikoto ekyota kuyihamu okyetegereza music erinka business hano kelo ni jaga geza ukora kintu hano yakora na Khalifa yakora una Donemus endongo yekapikingiraho mu myezegi ebiri jonga gende last disappointment kaba sport onwa Khalifa alemere kuija show yaye kande seijuyi no twina nabana hano abakikozere by investing a lot but by getting disappointed to by harvesting kuyamu accountability hande banfu mama yaki bagamba bateyireho bayinengere babeta ababalisa mutwe abuli committee babeta batabo muina technical team so technical team obumu mu campus ebe bazire kubi ekubara nisa kubara mu kubi kandi milioni 3 ali wandiziteyire no yesanga kandi oziteyira hafu no gumosu buye migati nyingi amafresh bayino bazaha love iyo okuteke mali abanyoro okutekeza nti abanyoti baba love yenyine imwina kutunga abanyoro batwa love yenyine kuyawo just hano nicyo cyasene isakugambira tukuteka mu katiito kandi era ntufuna katiito ukikenga anduka bakibantu ni baba love nyingi muno bakutamu muno chonka tinyo blood ntakalire ngumaza kutekeza akakomando yetegereza hati mwana boku banotekeza akakomando blood toina love ya mani yojja kufuna entito iba kwa niye kumara yetegereza kikumesa twina kuteka mu muno obuwichi okwa kuteka mu munabo ake ebiroto byawo bikoto chonka tokwesobora tukutaya katiito nikyo kurora anu bakupangisa nka nibakubusente sente kutiito ntekereza I think obana region yaitu nkainya abazina orunyoro region imutereta obanti ito nkoto amubanyo bundoranka abanyankole batera nkole ni batera na kigezimbanya mu bakiga region ejo nkoto kusinge yaitwano atito tutera kimu mpaka 40 utera no ikafuoti no kuwatakiriya nambarara runyoro baruri Kagadi okyetegereza baita abazini baitwa no abakusinga ba promoting effort yoko ati bali bageza chonka bagerezeho ni babo kandi okurura muzini even if you promote kiya kizina kyawo nikyo kisinga kukolera promotion keregereza iwo bolano bakugamba akazina kawe kati kakutera 40 nakanu kakutera 40 no kwatakani no kapushinga nikanga kuterayo kandi akotaka kunihira muno kuterayo nikaterayo muno bene kindi yo tokya kupushinga muno 40 no kupusinga hano halori nakiya kuchekeri hakufoka ile hagumu ngwana baboda bakuvuga tibamanya akazina kakaya okyetegereza halo muzina kusangola ikize myaka mukaga na azina kiungano wakaguzogo mmoja kana isa n'abazini
nasako esobora bwesobora ntanta muzini ngira obuzina bwange nesa baitu nkugambire kino nyonka gambaho omuntu nyaganya oti nsakuzina bati nsakuzina kyo kubanza tinyenda kunzalawa Julius togira akazina ko of course boba no ijja mu bino Julius ogira obuzina boba no ijja mu bino obanza notoza halo kusako baitu nyo kugamba nti mbe muzini serious tinsobora Tom yaye araba yaye borora cyali ayino buzina bakuru basiza simu nanya kuganyundi muzini oyino bluetooth kusindikira akazina ka ati agora no kusoka kuta mu bluetooth niyo levaro ati yeye ni style baitu interview kwekamba tujja kuyika bwaki itwe tutaki twakikozere kukitura ye bakiyeta kukiki yayo na abana bangi bakiyita bagagya okurora ekiro kiriyo industry turumeni ya bunyoro erinke enju kuteka bloka bloma akuteka itafali batabikutume nyongara wano muzino omwana agamba kyayimbire kimucho nyaga kimucho di oya kimutiki ekya music oya kimusiki oya kimutikira mutwe mpaka byampaka music ya bunyoro inagitwala mu maiso adakeka ana ine concert yagamba azini bahanu ba bunyoro munyekwate abo atinyo kimpimbire kikunchwa nyenga kikucho wenkuta akiyetwikule kora kyo kusobora bintu tibire byambire tibire byambire kukora kyo enunju tukombeka nje bulo mateko ebloka aliyo nabakujja bazini bandi batutamanyiri tujja nokuruga mu nsi munu ajje nabandi bakyazina orunyoro jasi yokora kyo kusoboraho kirabwese no mweze kukujja asakuwe mwana na penetration kandi obutu tukwenda omu tukwenda abazini nkaru 10 ali Julius baramu singa hano alo abazini ni bayika 20 bona baina hit songs is trending around alo kakuraba bomegye kulema kuijora kwijira kandi by the way nkagamba abantu yebo kuba nokoto igeronda tayimuko bano mutekerereza fairness kugwa ni ko kagya kuikara no sendekereza abaganda bazina hana bakutrendingaho nyonka nkateka nkaherezo mutekizambo nyamugamba abazino kimeha ntwina abazini batito nyamugamba yagamba abazini baro nyamugamba kihika kaire kiro kimu abazini buri kai ebikoro bintu byo kuchakalira biri munyoro bahano bibukinga abazini ebikale bindi bijja kusigara bitayina abazini kitegereza kurungi muntu niko kuranka Christmas ojja kwesa sanga mbako balo abantu zimanyazo inazinga hala abazini baroba chonga abazini aba business nuko batito ati nibo kugamba batito sibe manyire twekambala kuli supposed kubaga muno ekitiito na hit songs 20 ekitiito ziri bunyoro hano zabazini bakuwaukana buli mwaka zende ya music will grow too much bali kuga Julius hano mwaka guika bunyoro haru mu hit song ngono gwo gugya kuwa twina mu hit song emorolera ati ule ni watu afuna akazina korolera ko muntu akutera mu matuge nagamba lere ne nanje nabaire muno obuzina abaire kuno kwa ali hali bwa mulesere kuyawo butrendingire mwaka guno arono mwana mojo bamweta Pavin Pavin ono Pavin inekizina nkizimanya kizina kya tonga temba boda isatu oiro hoti ozilika guzi yali munama yakutwana obutukubaza hit song omanyire what they mean aro hit song na good song ukeregereza egeri good song ukeregereza iyo genda stage abo abuze baraba kamanyira babodobola kandi kuligana tukubaza ukubi na watu mbe boda za enka kumanyisa aina good song just ina kora muno atekoki hit song bavairo ataro nko musigazo omuzini obabiro binakiyazina baitu mukumukenga tino mudanta mbalize ibara nuwo gutu yabagawa mandero okwo bateraga muno obuzina bwa Bible mandera ha mukasenta bagawa mani mandera nuwo yale sena producer kiro kimwagenda ho side za katika roko agamba abantu bakunzarawa tibakuntera munga microphone ajikatsuka Julius mwaka guno mwana ondaina yo hit gimbo ine mu at least yagamba at least kibaire kizina baire kimuzela kazina ka data kabaiko mwaka guno akatokya soya ya nanka mwaka guno data soya yekabayo kwa kabiri Valentine's Day ngo bakalonchingire akakatukya gwoire bakora concert ikaguoire bakora concert
Data kazina karungi but I doubt bakaragu maka Kosa ya kimzele kabayodi. Okikengere nayo. Kabayo mwaka gunu bamara baterekaho ya jene. Kabayo mwaka gunu kwa kabiri biro 12 Valentines. Kaba Valentine. Niwe balonchingira akazina ka data. Baitu kandi kakaba katurukire yi. Amaziro ne myezi ngesa. Ngande kakawura. Then kakasana katurukire either December or November. Mwako guhoyire. So by the way twina hit song za 01 mwaka gunu zira. Ngo ruta ruli bunyoro. Twine mu yakawura boys atu. Baitu music nsione kagwa. Yona musi nkunyo kujuka mu America uko ali ebizine byateraga mu America uko bizine byaba 50 cent abo byaba Jay-Z baitati biro ino kulira ibo just tulibize ba Beyonce tulibize bakafuna bwe bwabo bayo kale katuruke na Nigeria not tukawulire yitera ekuturabamo tuburembe mu baratu izire manyambaraza hano nige kura getting a hit tikyangu hirebo kusanga omuzina ino obuzina 10 naso kubuzina abantu nibabugarukamu bao ebimuli byaye byokumuha kandi aboja nyonga mbagambira bazini bagenzi bayo obukubugwisaniza akazina akarungi bayira bagateka amani mayingi kapusinge abuku kufuna akazina akarungi tikyanguire blood tikyanguire bayirwanga gena kurugano ene isana jackpot okitera butera no gamba mina nkiturukire baitu tunakukara ndukora kandi misatu niko kurura buli kintu kyonna kyo omuntu kiba nokora kiteke amani gawe go muno osakwa mu studio tamaiki nekizina nike kijja okura music itwe tukagifura business aba muno tuyezi bitakuliza omukende okikenga hadi ntazinire tinyina okuziya kandi bina kumpangisa nikyo kurura gaora tuwa mu field sazo na inakumpangisa nyonte kama amani ugutamani akirinda aranjara nsibanjara nakazina kange nikakoraki nikaturuka nikarubata bwaki obungu banda kuziri mwana adi kusa eneriduka eduke woiremu mwana ebintwe madara gonga kiregeraizi adi ukasitoma kyagya kujja guru wawe gali madara go tunzire wamaza wali abulia zo nikyo kuraitwe endongo yetu tugiririra mwana katuya mu field niko tukoraki tugaruramu ala omulinyo hakwata sente omulitu twena mwesigangana muno twesigangana kuyao tutuseyaringa abakazi abakazi batabura zimwe hati zinu za kahura nkaitu hamu ezo zigiralizi ezo tukwate ebanga niye gwata sente ruka mu field bulomna yayeze nasigarawo saving yahitu etuwe yongera aba kutuhondera Kitara TV tukyaina ba kahura boys baitana ali tukolera arehemba nyingi borahura microphone oba umuyaguru negusana gukurabamu tuli ayiguru mu kalina arakabe hakakurabamu hati ntukusembera kumara orolera nkaha akapera oiro tutwina Jackie hwara zina parts za Jackie za Jackie bajja kuzezinira buloma jja kuzine yaye akapera ka orolera nkaho musajja wawo alali ratatata bakitute akizini kikwe orolera nka pempede konkodora tata ona mwana giteire ya ratata pempede konkodora tata via pawo giteire yo badada omanyira nka mukazi wawo go ngukyalera kuise ngozi mwana omanyira nka kyana kyawe ngukyalera kukikye ngozi we omanyira nka musajja wawo go ngukyalera kuise ngozi mwana omanyira nka musajja wawe ngukyalera kukikye ngozi wange murolera aliso nansinde mpako aina bintu byakora nanyo ni manya lero tinkena popo kandi kumanya nti bakazi bagezi ayekora kino naye kozana kiri obwa kugamba nti nkusiwa hanu obwo mutakura nti nkusasa kunu obajja kunaba yefora taule yebere bwata kugambe kyo nakugamba amaizi tiga mu mazire ojenywe lerembebe kulibwa pusi omuntu wakulya nguzi lavuta inagwita chekya Julius omusanga muroje mpaka kaisi muhandikira abantu abande bizima mangu okyo wangali murole baitu bazo tugavire anterera nakaguza nyineka
saa zingazi mugya kuinuka singa hakiri biri nekichweka zikusangiro hikire muka nkuinira surprise baby nkuhura ninkwesunga happy lero bisango mukazi muhyaka akukaguzo bukaguzo nkabuno honey where is the bathroom titugenda kunaba by the way akazi bakikozesa muno gajje tutunabe hamujja nkukute ngi muno no manya lero toke sai next kizine kibanga mbeki wahandikira omusigazi bamweta masasi bidongo dongo kizina kiye Baile kizina kitabe mu nsobiona kuyaba kizina ni wakiandikira ngakiandika aina nebingi byandikira ari nekiandikire Beyonce muwaya kizina kiye waya kiya Beyonce daku nabasajja abagala ali ngagimu abasajja abagala ola many songs I've written many notes kubaza buli kimu kandi tulinga bala abayaya bahandika nwakiyola n'obuturukiya I sing ninkulekera omulimo tomanya nayo lwanga ina alali ndolera mwina abantu bemukwasira muko n'abaana bato gamba nabo mbasindike mukahora boys 9 mwinawo ati Beyonce bamupangisa zinga Beyonce wali buwanyi tawa mu film no bunangu kwasire nyayikano gama nkolere yo buzina kandi bwabusa tabuguzire keregereza ina abana bayinga tuna just talent the promising musician kaire kono kurangu he will come twina nabanda abayingi tuwatonda arono kusanga ino buzino burungi kajanga kuongeraho hiki kujumpinga ukitegera isi ati yokaguza Serenity 9 na Serena ati ngunu amaizi kaguza na nkajovika ile so a combination ezo obu jovika remo kakura nawo kikizina burungi emirwa zenne kinte kino urati combination nga yetu na Serena itwakoze to jump to somewhere bigger no yosanga musinga tutakuwata gaini obundo omuti yandibayire ajumpingire more that okiro so ngone wonde tumulese na Jackie ati Jackie mwinga munakire yakwesanga Jackie abakwena mupangisa masindo omuni bamugamba nabojo balikoraki itwe tutukuleta kandi tutukuleta ngutukuyiro tukuongerawo naitwa nalagia tugamba go mwisikiola linka ngo masindo kietegereza ogya kuzina nakagadi alota kazina gobu ngogo Sofida wina kietegereza Sofina uminekisi muwe gonzo takafuiri she was the backup artist of that song no backing kandi twina na lyrics inegizina kimba kietangi kusibye obangi muraze elizida yaje hati kahora omwaka guno yebwa mugukwijwa bako mazire myaka nka concert yanyaka last year mwaka guno mujja kutukolera concert guno mwaka tutulire dekora concert mwine kizina twine kizina baitu tukwenda munokora package mukwenda mubanza abantu mubahemu kuba muno bwino kuba umuzamu ojukabule tukakora wegonzo takafuire concert atatu akora enduro mu maizi adika tuba umuzemu tujja kuja ni package so get call package mukyaenda abantu mubahemu bakita bata obwire bahikeni babaje kuri concert tukozere bayire ya record itukozere mwaka goya laba tutairo concert hano bategereza bakabi ifi amani bakagetegezaga tuzana gana abarasta hano usubura butakituruka bategekere so katusoketwe umu kandi twe bintu betu bikolera program ujja kihulira abo program twina album igamba album okimanya mukora album twandikiye sera albumuzi bali hano mu Uganda katusinga kunanga kwenda muno singles nijo kula kutesa kamukamu obuturabuleta bwingi bugya tuchangara ojuge hano endongo yeteru batampora oleta kazina no banza no kapusinga kagya kuika kiyangwalo rutaro rulirwa amani ati bo buleta buzina 15 bugya kora kandi buli burungi ati data kaka okwata album ogireta no banza no bana no kwataga kamukamu nimugaka nabuleta kumukumu kumbo kuleta kamukamu kandi burungi kandi ono bagamba mujja kukala natutira kumukumu kumenga bwawura nkachali wangali NSK alakatekerereza ona na ataisa na wakora album bageta capital album ya capital nkwagesere ati kyogonza aliyenda sakwata album yenga yagiteka mwesendi wabiteka imba TikTok ebiraru bata nibyebi chonke byetu by the way NSK nyoki mali NSK niyo akorobeza abantu endongo
abantu bategezaga ntu kukora ekizino nakora video ye milioni zinga bayo yabolekia Julius abantu biro bino bala updated blood akazino kadeka mu kiro kimwa TikTok nusanga bakajampingiro kyonga utalobera TikTok nga blood nakuja na ground obo kuja ground mwana kanda TikTok kitera ground nusanga kataro atito tubitera murundi kumu ground niyo tusinga kuikambira ibya TikTok babya bonus kanda I think hano bunyoro mulingo tukyali loko muno percentage ground ekiyasinga ground ekusinga kuba TikTok smartphone number 1 ezo ziri in urban areas in urban wayabba abazini babunyoro in urban areas usanga booking zabo ziri ntito mu mwaka nza kuzina mu town mirundi 5 bite blood ngya kutere down cities zine za hansi ruro nyingi iwe genderaga audience zombyaro oja kusanga 10% nibo baina smartphones kandi basatu nibo bataho data for TikTok nazo data nibo abamu data bagifunira hapaka minute saho abakutondera Kitara TV tuida bakahora baitu ati kutusembera kumalire entekaniza nkwende bigambo byenye bikusemba ihali bahagizi abakuhagira Kahora Boys mafresh niwe nkutandika nayo po yaman abagizi bakahora Boys tukubanza abasima mwana nabagiza bakuwagira endongo ya bunyoro tubasima enywe namwe bale tuteka mu amani kandi tukusaba mutalikirawo mutakanga mukalini mutongera amani abokuba mutarona iro tuturo kandi nekindi kazina karo kayaka baketoroleranka Kahora Boys jakikati sikatuza kazina karongika kakunulira nkensandi alali Sinex nkusima abanyorobo nali mukali nabakuruhura nanya bakuendeza music yona ngere kali mu ndimi zayo ije Kahora Boys kongera kubasaba ubusagiki abwaki inyo muri bamwe abakutuyamba kutayita fwali ya ndongo hano ulibo kumpa support olulimi lwaitu lwinali lukuyika mu maiso kubonga obukama ali bukali mwebale emirimu okay nanyo Julius Shomuhendo mwebale munabaikaireho baitoteba ku subscribing okatufollowing amikutu yaitu yona ha Kitara TV reka tuitaitene muntekanize zindi mwikale kurungi mubai Kitara TV kwegesa kumanyisa